Күндү күрәшләр бит үтү киһеннән яхы агарда булуктун биготтон быга бирге үлебитин сагалан ребет онун бирибитин бүгүн серген көрөр көтүгер ыңрабыт. Бүгүнгү биги кепсилер темебит билемеге тигер болууга ол курдук билемеге тигер туактагыр да кытаанаганан онун теңе итини балыскан түргендик оны күскө ахарарынан биллибит графен. Ол эбетер 2 хаттыгастак кристалл өссө чопчулур боллакка графит чара сеттеге дейлер биге күннэ голокпотугар туханыга күскө кирәре турар. Графен ден углерод атомын улар тыйтыттан ылылыбыт материал болар, келер өттүгер наны электрониканы туханыга төһүү болууга ден андойду өйдөктүрө эме этеллер бит. Графен ара сәгега тухатын тухунан элбек научный статьялар сылайы таксаллар. Биги жонайдар бит бу технологияны үйрәтен багалан эрелдерин тухунан билден эрер, ол курду кандыгы электроникага, онна энергетикага туханылдар үрдү качестволак турбостатны графен ылыга бээлерин арыйларын оңурбуттар. Üçügeyden bu metodu bahalırga Maksim Kerevich Amosov atынан Хотугулуленге Федеральный университет физика технический институтун студентлары эме интегрген ылсан эреллере керек сөйләк бу кагыртыскаларга көрө турган доктор. Графеновый технология көжүүгө денетиге бүгүнгү бирибитин тухайыкпыт, күндү көрөчлөр бит бу хепилгөлдер бит кебинен билден турарынан бу бүгүнгү репетитер хекеттен эме аналары этилери, оноттон эпирбитигер көктен болгон кыттыгылар гытыгар ыңырабын. Бирин Роман Алексеев ыйтабын, онан бу хепилге үлебитин сагалдыгыбыт графеновый технология көжүүгө ден өрүккө. Төлөпөндөр бит ордон 299 сәттә, 10 агыс 914 279 сүлбәккел 12 ден нөмерге эге бүгүн аналар гытын үлестие катын септен ыңырабыт. Жопчу жабу методы бахалы хылжар жонсерге бүгүн бияка ылжеттылар ол курду Хотугулуленге Федеральный университеттан. Онон берибитин серген көрүң. Ыңырлан капитал жетербатын кітабелсеғың Данил Валерьевич Николаев, Максим Керевич Амосов атынан Хотугулуленге Федеральный университет физика технический институтын директора, физика, математика, наукатын кандидата. Айсен Русланович Прокопьев, Максим Керевич Амосов атынан Хотугулуленге Федеральный университет физика технический институтын Север электроникага дизайн кейнен сөрүнүр научный сотрудника технический билим кандидата. Николай Николаевич Лоскин, Максим Керевич Амосов атынан университет физика технический институтын аспирана. Оны Елизавета Алексеевна Илина, Максим Керевич Амосов атынан Хотугулуленге Федеральный университет кейін тутар камыгыятын салаятчыда үтөкеһен. Же бу тугунан бүгүн отели харскары көрдөбүт, кайда көрдүк отели бегат лабораторияга тегер арыйлары, ченчилери ыты халжаргы тоноттон керек себеллага ден ытча жомут манна Дылстан карактырмаян межерге хаджара кийинептен ме интегратор болукта. Онон же бүгүн бу ытылы халжар үле тугунан кепсе кайын ден эгине ыңырабыт. Жаттын графен этеттибиттики күнне олор туханын септен батта көжүһө үрдән элбәнер денетебит. Графен олокко тухатын тухунан ки бу тухудургу тылын ханалар истем бар. Ja, bahalst. Ага. Anta графен ден тепики курдук интегрированный биоматериал, чөйбө свойстволарда арас приложенияларга туганалар, ол бу электроникаттан сагалан тутууга дери. Ондук үшүгей материалын эхин болланы билинге хадылы графені промышленный масштабка кайын баттар. Того детер онуларга болланы биреме биотанада энергия биота баранар, оны өр байты коңоллар. Она качеството хим бир лабораторный графенге тийбет. Ол хим болланы арас чинчиятчылар болланы арас ол бу графен формаларын оңороллар, арас графеновый материаллары. Онтон биддестери турбостратный графен ден болар. Бу бериге ти кысырдатты гитти. Турбостратный графен ден боллагына ти объемный материал. Графеновый маннык слойдертан холбохолун турар. Оны болланы киндер ол слойдер маннык ырах жер боланнар чипчикетик маннык бебелерден маннык араксаллар. Ол хим болла турбостратный графены түргенник элбеге оңурукка сөп. Эрәри симбир 2-нчы хүрбәһел гыдлы турбостратный графены редактыгалар этелер. Хим бир теппик курдук методтар буна. Антон хүрбәһеллах боллагына мгновенный джоулев нагрев тем бар булбыта. Ахышыга Чахны университет Райстан Хаджер билилях профессор Джеймс Тур ондук методы хаябыта. Арибыта. Он
түрген бағайты кол мгновенный джолев нагрев тенде. Ол бу бөхтөн сак тоқтанылар. Аха, итен берелер. Онан нукканандар түрген бағайты кол турбастыратны графеналар бол буттара. Кихи күнне олагыт тоққа туғанан сөп. Күннен туғылған сөп итти. Тоқ графен бейті да. Ато те питим курдук ол бу хаңа электроникага еген те беги туттар эти смартфондарга еген хаңа тоқтар компонентный база болун сөп. Ите холо бур. Данил Валерьевич. Тон графен онна Билли ветератта, икатынча он сылга Нобелевская премия бербиттер физика, Россиятан туритта ученыйдерга новосолог геймден, онтан хагалан андай дубарды беретер. Ити телевизион курдук смартфон экранрыгар, онна ити ток теплотпот болар. Ити тейтер билдер. Ойтар материал бутна билдер, аха. Тон тутулар немателбах. Фулга асфальтга эптаха, ху асфальт ту кататын бердин. Өрхулс боларден, басына көрү хетигер шина тегелеп таханеме шина өрхүдер боларден. Ханна бар тухалак материал иде. Оны бихолана 2011 жылдан бу физика институты лаборатория ремонт үлеләмет бу северден эдерче түлли лабораторияда юнен таксан билгини тилахты күлли жылдар. Олар кыргыттарыме бу эдер олар кескелдерин көддөр жылдар анан үребин. Үрек истебин күнай халындар. Оннука. Де студион ханатын истек. Кете харслар көрдүбүт. Элме баратин. То мен баста чурапчы гимназиумда бидем. Степан Кузьмич Макарафатнан, онда мухатта Аллаха хифуга верна кибидем. Радиотехника ян хайска. Онда хирбекке Аллаха то магистратура үдетимитем хебеби Аллах битерем баран. Онда верна артакпа хаңа лаборатория аралар ден кафедра өтер калбитерем. Айсан Русланович так Евсеев Хардах студенттер надалар ден үлега. Онда ол инен ха науканан ен жиңар чена тахан хан терегава датем. Ол графен ден мане истем билеретем. Ол мундук материал бар ден ана материал. Онна ол хирбекке Аллаха киннерге кибитим үлеги ол лаборатория. Онна кирем баран бәм чана науканан жараган каян интереган бар битем. Онна билим быстрый Джолев на грефте, но турбостартный графен бар гажар гравут. Ити север ден деп атта. Ити лаборатория туран кепсир буллакка. Төхөл бак студент жарык инне келен уху юллары, така юллары. Ато север булланы лаборатория булланы хирбекке сылакка бүтүтер арылбыта этине. Студенттер булланы бу аспираным бакалавриаттан сагалан ата магистратура хаҗан бихе холели китбите. Аның студенттер бихе активно караллар, дипломнарын сурыялар, онны бу үйнен сайданнар бәйләре уже туак курдук. Самостоятельный исследовательдер булганлардан нихәлләр. Бу холобур Лоскин Николай Лабраннан сагалабыта, билген инженер. Ага, он аспирантура нөренә хаҗыр, мин аспираным. Научный школа битенче бат хаҗдан нихәр. Онны тохлорите Николай Холорете науканнан улахан интерьерге өтетим дигән. Яни хол университетке кирен бараннар ник интересләре кайда хайыр булагай. Бик катан көргүп болду. Ата мен сана бар багасына кихеха ордук онюр бугалак. Кихи биле багардагына та наукары бобака олукка опсайнан бартыгар ситихен кахтак буллага ди. Аны банны кихеха hem bir тугара толчок нада. Тугара толчок бар буллагына кихи биле хайыр. Ондукатынан баран хер буллага ди. Ну холобур бу Николай Петин курдук бар кенеха тугара толчок бар болбута болу. Багар бихи хаддер киненин техге пипип болу. Урут капистеҗан кинениле үлагалар битегер. Аны нуктора мехна бар толчок нада болу. Ноча багасына. Хөп бихе бастыйты мак битер түлүпен кирер доготтор. Хөп студияга истек кайын көрөчү танатын алуу өтө кенен. Алло. Өтө кенен. Бу то вопрос перехопта. Истебит болгоюн. Бу şu баты директор оголор баллары битерне. Доктор лаборатория. Мен ите бу актуальный вопрос тианы бу хакайрыгар ите массе тутуу ото барды онны те масселер биче хобо майдом бото майнелер. Ону тух тенетери ите омук серегерен тарханары бу маннык тух арахны блоктрон ролдыр. Композитный ай. Олонлук бияхай бу оголор оңорон берелдер өтөлөр тинже төрчепчики болете болла. Композитный блок кипиче эти тух типализационный кипичелер араны тохтар омук сиретен бар тоңостор была ичи дойдуларга
Наоборот, ити дойдоларга сөрүкетен әрелер, ити гелерен термос кудуңар олдар. Ол булланы бихе коруун хетти бейте. Мақтал, жа. Onu bu oğullar için gelen gerekten attı bu tuhos ede oğullar için şu bir hayatta tahsiye tutuğu için blokları oran birileri de olur. Canı tüpten oru ete buldu. Bihitti bit. Ja, asan станешь. Инте тугу хоридуң эте. Ата бу эпидем курдук эти турбострадный графен бар бытта. Кени болланы теплоизоляционный свойстволах как раз таки. Аны болланы биһиги Академия науктан тох грант үйе жипыт. Аны как раз таки ол турбострадный графены туганан теплоизоляционный материал курдук добавка курдук. Он кеби полона морозоустойчивого кодербите, он прочная химия кодербите, он это бриген лапыта. Он в принципе была бы турбострадный графен он туга барын сөп. Холуры жига метод туллун хептен эте. Это бетонная смесь. Композитный материал органами добавка курдук барсар. Вот маска хохула. Маска устук вопрос ем болар. Она уже атын хоспоглади. Маска. Ja, Данил решение ту хоридуң эте. Биха кафедра физика материалов и технологий сварки ден бар. Он болдана силор ден материалы маска ингерен мас уетин ухатар кена уркаттан директаналар. Чол кедик маны капсирка ма бедейпин түмүктерин тохтарын үлелерин түмүгүн. Но ми билер биден чоркакка барандар музей гавар тутулары ол материалнан материал туханан тугары оңорбуттара. Музей үлехтер көрдөһөннөр ол мас уете ухатын дендер. Оны тема барын билебин. Меситерде хандар дене хедекке. Ахбаран үлләнгән битле ол дебендер. Он туктар тохтимикте агаты. Атол мас уете ухатын ден. Оны эдер кахтапан бенген. Сөп. Биһиге салгы кепсен яхпы доготтор. Биһиге угуйкпут этиен келле, онан жабу университет сонуннарын беребитигер бүгүн эме биле истолорун деген гарабыт. Оноттон университетке тутар камыгыя үлехете бүгүн бар. Кене хото угуйканеттен яха мет тутар камыгыя тухунан хонуннары мекепсиягар датыга төрөпүттөр голус интерехне болуу. Биһиге тебил голун ратман тейме. Күнді көрерсер бет, санатабыт, бейге олық үйігер береге бүгін графеновы технология көжүйе дейін темеға тоқтауымыз кәпсет олыр бұд. Онан жа бұл саңа оның тұғынан әйге сәргі істі көрел ұрғы болу дейінері нәбет ұғыннаттан түліпенер бетін санатабыт. Енне ғұрылан тұралылар әйге студияға рер болда қатнайды соғытай түліпенге ол баққа қылғас нөмерге әрие қатен сөп, теордан екке тұтағыз тоқуғын сәтті дейін нөмерге. Салғы бары бұд, Елизавета Алексеевна, әйгін істеға бағарылылар. Ота бүгін бейеға бұл физика өттінен, бәтті кәләнұры болдақтыр. Тұтыра қамы яғынуынлары қылғасты кәпсір болдаққа. Қылғасты кәпсір болдаққа күн бәға бұл университет ученый совета университетке кирер бұрабылалары бігір кәппеті. Оны күрді кәттәққа қолы университет үрдігі әрақ программаларын тағымдар көрістігін чайты 165 бюджет месеті байыл көріліне. Онтан 2 900 агон хетте бакалавриат он специалитет тагымгар. Улата оскола канеттен еге туттарына битер орто вирак канеттен еге университетка болар экзаменнары туттарын кирен виракка жактан студент болуктан сеп. Онтан быйылгы улар ебиттен элбах, быйылгы улар еб болганы, колубур бастык улар еб болганы үрдүк вирак тагымдаргар абитуриент документын гостуганыңы берер. Бакалавриат он специалитет магистратура тагымдаргар. Он университет бәйтін сервихінен тұттылары уже бейілгіттен бабуллар. Уркутын күрдік университетка абитуриент бәйті ағылын хеп документтарын. Он атағынан ден, онына болдағаны әбетер почтын өңі. Почтын өңі ұтыр жөнерме білігінде бағалар. Онтон еккенен болдаған әттіққа эти минимальные баллы егеден. Эти минимальные баллы егеден қолы бір ағаяқ предметкі үрдәйті. Қолы бір физикаға біттерін күрдік физикалақ жөнер кейт біттері. Онтон физика белгіттен минимальный балл 39-тан көрдім бірге жүрілдәді. Онтон қолы бір мұқтылын кені 30-тан көрдіңі дері.
Онтон үс улар ебіттен қолыбыр болан бұл физика. Әме физика дебек қыл бұл физика егеті әбәхет тұттарылдан кейрер программалар әлбәтелер. Олата болдағаны қолыбыр ұрқыта физикаға рәуіні кейрер болдақтан физика бәхет профильный экзамен болар болан. Бұл ғыттан әте радиотехникаға боғылыр как раз бітер бір специалистергері бәхет тұттарын кейректәқтір физиканы. Электроэнергетика и электротехника ден өрек бар, онна ме физикалақ, онна теплоэнергетика, теплотехника ден, бәхет әме физика тұттарын кейректәқтір. Олен бұл абитуриенлерге тухайына тебін бағалысты физиканы олы сүчугейдік өретін. Он ұшуаттан физика минимальный баллы тёддон бірге дерудді әті. Бұл қолыбыр әбәға уже статистика қыратыққа бөппетінен физиканы бұйыл әме әлбәға оғы тұттар бәті біт. Бұлырын бұл 600 тенері тақса үтчат тұттар біті. Олата бие қолыбыр бюджет месте біт физикалақ әлбәқ болады. Оны ұшуаттан қолыбыр физикағат бәяғатығат дағаны халғы көме болар. Физикаден жегінен наха улахан сложный натақ қуысты күді атақ мандық жігінен кейі үйрей болдыға. Бир олыққа болары кәпсир, бұл қайдақ жон қамсығыра хауқуына барта әме физика болдыға. Мен жігінен кейі олығығар бір стойды көйдер болдыға. Кейі қалы үйді айтаған өрші физиканы үйден керен бары. Онтан болдығына өсті халғы олар ебіттен бұл бұйылғыттан әме барабытылстыва, Россия барабытылстыва көлбетінен платный прием демметен местелерін кытчатан берілді. То есть кытчатан дем бол бака ограничивает. Вихеттен манны қолы бір әтелдер. Бұл юриспруденцияға батчалбақ местеттен университетілар кыға суықтен. Экономикаға бантан әлбәғы баттен. Стоматологияға қолы бір нек программалар әмейін балылар университетка. Отак, онна әттаққа бігей, оны 15 апреля, 15 апрельға дері, оны халғы бігірге тияқпет, халғы көріөк бүт, оны әме ученый советінің бігірге тияқпет. Тутар қамы еулеті қаған сағанлары? Тутар қамы еулеті бәсейін хүбәтеттен. Күтін күддік, отойын хүбә бейгер ден документ тұтабыт. Онтан зачисление 3 августка, 7 августка болар. Отан барыты қолбан университетка вераққа кейрәйін прикастыра авгуғынан бүт яқтақ бүт. Урот хэн тәбілген тұтар әтебіт. Балаған әйгер, бұйыл жатыр жағайынан бітер күддік. Бүгін өтті бұл физика хиреске верақ әйгетін. Кәпсет олар бұд? Үтчат жон орду қандыққа талағар бұғылағай бұл идеға әтігі интересті ақтары. Ағыстық идеққа. Онтан бұл қолыбыр университеті опсайынан олаққа хам әйбәқ тұттар сатчы медицина төтігер. Бір бұл әме статистика оды, бүгін әме бұл рыңы бұтын қағамы көрдебіт. Бұл рыңы тұғынша сүйсағыз үтчат абитуриен лечебное дело кейлері документ бербетебіт. Текейінден арақтаққа. Сүйсалтуын бюджет местеті көрілдер, онына тұғынша сүйсағыз кейі тұттар сатчы. Онтон педиатрия, онтон стоматология, ол канеттен юриспруденция, он математика, он информатика, институты бар, информатика и вычислительная техника, ден программа. Онтон был физика, технический институт бар программалар, Данил Валерьевич чудигатері болды. А так, әлбәккеге, конечно, электроэнергетикаға бағалақ жонар балдар, олаттар, кыргыттар. Өбдестеға. Бастын тұран электроэнергетика хамай олар хөблянталар иделері. Энергетика үшөй қамнаста, оны бұл тұтақ үде болады. Ежебетін өппітін ғылағынан отыран қатшер иде. Хамайнадылақ иде. Оны олар өйденлер керелдер, мотивациялақтар. Теплоэнергетика әме оны кеме, жүкіқаға үлдер олар керелдер. Бұйыл қамайық медицинская физикаға заявка бербет ақпет. Оны ме кем керетчілер талан. Ядерная физика технология қайысқаны өргөтек бітебей бүтін месте бербетлер, бюджет местетін. Негеден медицинская физика да хоқ, ядерная физика да хоқ, ондор опция хетті қайысқалақ біт. Радиотехника мехін бұл түрерімет өрәқтілі надылақ иді. Себәс, бұл тоқ бар, бұл телевидение барда бейі оғылы бұтыраман үлі хеджалар. МТС, Билайнин бар, тоқ тәлітелерге бар бейі жамыт үлі хеджалар оғылы бұтырам барандар. Бүгін өтті графен туғына көпістем. Әргілдеққа. Эти графенға сығыннақ иде, кімден аттынар еден қолуыра кейхестен бағар? Сығыннақ иде? Это графенға сығыннақ иде ден тоқ болдыға де. Нанотехнологии болар, оны ученыйдар еген. Нанотехнология ученыйдар, то бейге материаловеттер дем болы бұд. Бір материал үшін чер болақ бітте. Ол детер. Онына
Онта этилдибитин курдук арас тоққа туханылар, оны инженердер ең бәуата қайылар, анан чинчиер болықтар үлелейлер, анан манның орулар. Эге бәгат университеті бітір бекет. Университета. Бакалавртан аспирантура, антан кандидатский был тупо ишталау. Университеті бітір аман білген сетейлі ақтық әмел ақтық аны. Ухуятчы преподаватель бұтынан білге жағат. Ата Оны теде қағып деп. Ата оны тадих қойба. Худургутук холовра жоңарга быхары қади өсі биді графияны туаққа тутталдары, онаттан ете суайстаптан да туғынан қылғасты кәтер болдақ. Жоңға біле худургуталының быхарын беддақ. Антон тети беги лабораторияты олар материал бут турбостратный графен ден. Это эпитем курдук. Кене боллагана каюкка дери мандык былары курдук ылылар эте хеп. Мандык туга размердер мандык был курдук болар эте графеновый листерин кене бил. Антон беги бу битеге күле битер боллагана микрометровый, то есть был курдук болбатак уже мандык улахан хостуктар болбуттара. Урут ол болайты кыракайырдан экинни строительствора туханар этилер. Ол бу добавкары курдук тебик курдук, электроника тухаммат этилер. Ондан билген бу бихит хар бүтүлебитинен чинчиятчилер, инженердер еген уже ити ол турбостратный графены электроника туханыктырнып. Онда биле анари арылды бүттебик курдук. Андай дуга хамын бастыкынан тугул бүт сахасиригер. Николай. Эн холовра бир хаслатыр геттенге жарктар боллан деп атты. Бу суяның жан ол үш эки нуру тахпын. Меликта бу лабораториялык үпүтенне. Мен лаборатория үстен хаслаттым дик. Жонна холовра барын капсир боллага кайда кагаландары тугу көрөгөтү, тугу чинчиягаты кайда булакты биле барары. Онта холовор мен ол турбостратный графен материалы именно оңран тахарга үлелибин. Анан чинчиевит. Именно на материал оңран тахарылды. Аспирантурага талбыт темаң тугунан. О, эме ол турбостратный графен тугунан. Ол үле, билебин же хевестах болду. Онан диссертация өрөм. Тэ устук болу да, кайдагы. Тон бастан устук, Антон билиндан устук тех постоянно нар статьялар ханада, бабли ханада. Все хылга хасана хана статьялар тахалдар, хана уже метод минимум буполалар оле. Верте хана шуйду. Устук плачано. Данил Валерьевич, институтун битер бит оголор ди. Оди теттинг оголор бу компанияга да болду, тебесе кетирлие жалар дин оголордан эппедин. Маны гофсалдан тер болду оголор. Кандна үле дибарлар болду. Баалап дилеринен үксүлелилер. Энергетиктер үз брахында концепт бар лихилер, медицинская физика битер бит оголор, эме балалар гүллихилер, улхан аппараттарга мыртты, кыты аппараттарга лихилер, онкоцентрга балалар. Радиофизиктер болана институтка физика үлелилер, эме веске балалар, фундаментальный физика ученый болалар, эме аспирантура киренер битеренер, чинчиятчы болалар. Онна кимнах учталар буттанама 100 бирген осколай бителдер, үлелилер. Халай онтан таксоо битерер, учталлы хинжалар, учталлы хин халай тахарабыт, эбет үлеместен болалар, үле тахар калбаттар. Оны физик кургетебин физиктен универсальный иде. Ханна бар үле булган. Эң ханан уже айлаганы чинчер болган кең, олин ханна бар физик үле тахар калбат. Эбет ханна үле булар. Холобура тоқтен әттәқади, именно бу тоққа графинга сыгынақ үйраққа керерге. Идене бағалырға қанлық экзаменлер холобура баллары. Бастытандырын физика, информатика, математика, ол үш предмет хамай надалақтар. Омутылын білемен ада. Статья барта химер омутылын тақсыр бұлханан ара. Английскайнан, олтылы үйерді химер нада. Бұны не учтал еме, статья өрерге бәйт, не учталын учеді білек таққан. Олаты 5 предмет. Бия көрөшіп кетер студия стеқайын. Алло. Здорово, Владимир. Итүге әні. Бұл кәте Москва. Графенияны жөйдік барын басыйды. Строй материалды түгүйді. Еші бастарны бүке бағар барар, мастын бағар барар, оны графениян жей тұттарарыңар күлдік әттеге. Оны жөйдік бағарын беріңір. Графениян бетон бомбасақ болар. Onu baharın belirler git. Бейті біде. Бағара бері қайын әрді. Кені қайдағай тоғы жүхіннәғай тұғой.
Өйдебек олар олар көрөс. Картыскалар фактырды. Харыскалар балалар. Ада графен деманык нана тух материал. Кини була кии карар көстүбет. Ондан тибиле эпитим курдук турбастыратын графен ден объемный ди. Ол сулойдаттан турар. Оны тугунан тутуу материалын онун бетинен оңрон тахар баккын. Манык бар бетонный смеське ти ол материалынан наномодификатор ден оңрон раствор. Onu betonun смеське кутаган, бук куяган, отчогона уже свойствота уларьер ол бетон кене. Ол били морозостойчивый болар, тымныны тулуер, оны тох туга кыта, ну то прочно улатар. Вот он нук. Мандык убагас курдук оңрон тахарандар. Ну красту Утаннар бук куяннар. Онан күйүрден берелер. Огуй көрдү да оттар эргелек билги ол. Көндү көрөшлөр бит графеновый технология тугунан кепсет ол робот угуй кенеттен беги таксабыт отте ирмалас керебин ыйтетеген коруй бер деп болак кени көстүбет детибит нана детибит кутабы да чөтгөр эте куппут семеспит кытаты бегор күтүгөр эбитер бегор күргөр көмөлөр ден эти патли удругу бардакка бие көсүбүт түлүпөн кийде аны студията харабыт оны стебит алуу өтөгө анан Здраволарын. Нураба. Мен атым Марфаден. Мен боллагана бери бәм асыны итер жактар кей боламын. Тоосайнан бихи бары билеби бихи корапыт соллара түргөн баайты качаналар же. Ол эйин идехтин барым бу үчөй баай учунайдыры көрөналар буон кенилер тухараманнык биле арыйдаганы агастах биле коллегалар баллар. Хайдах ити кенилер айпыт бире тухтара графин нараду. Ну, я не знаю, как-то очень странно для меня звучит слово графин, да? Графен где? Капитальное строительство дорожного полотна один барде. Ол тухары беги солар бүтүн Чукской город Егер, потому что наш город стоит на болоте, это все знают. Дороги у нас очень быстро портятся, сразу вырастают растения и так далее. Мне очень интересно знать, эти графин тугалын сөбү солты тутугар. Пойдётибит Марфагитигар мактал. Графен дейдер. Графеновый технология тугунан кепсетал робот. Оды бигер бет тоңгол робот бөттө. Же мане хото солдор бит билден турар. Бир сүрүн кыхалага аспал итибарын актан аспакет теме, аспалка тутулар дебик. Тутулар. Же эти көрөчү бит итигер койдур боллакка. Кайдак бу кыхалганы бу харарга көмөлөһөн сөптө хегайбыт. Орбут. Көмөлөһөн сөп, Ите петим курдугу тибили бетонный смеське наномодификатор оңуруппут. Оны те результаттар тагыстылар ден хаябыт. Ол тибили Райс университетигер бар, эти группа ученых хаябыттыра. Эми как раз ол асфальтка тухамыттыр, ол турбастыратын графены. Он эми кытаппыта, дорого бүтет, перепады температур тулуер болбут үшөйдик. Олин бихи санабытар эми бихи турбастыратын графен киндер кереп петтир. Олин бихин эми хөптө бихин сөп. Ото промышлен тахымга каханти эбите тибитеду. Промышленный тахамга боллагана бихи как раз эти технологияны орхажыр боллак битти. Пока лабораторный тух. Осыгар бар. Тер кап. Оны бихи оннук же эквивалент оңоруп боллады. То есть эквивалентен промышленностька кадах оннук же мощностях таккарын гына бихи оннук биле технологияны оңорун беребит. Онна производственнитерге бердик битне оннук установканын орохторун өп боллады. Ол тухтан арас бөхтөн чохтон, онтан мантан, эти турбастыратный графен олар гыналаргар. Икки проблеманы решает дир боллак битти. Утилизация отходов, он отход путун утилизациялан баран графеновый материал, турбастыратный графен олут. Он на промышленностька, тухана вот он на мана. Жочутугар кахан индик олар битер тухана барыктары, тухана яктары доден. Вот эти уступы вопрос. Тон кахан ден хим бир кихикаен итини бахаран шөлдик аппеп боллади. Чотка маннык, отчого эгинден. Эрэри то бихиги эдер жоннор тахамна хостук үлелибит, хим бир активный болак битти. Олихин то төһөк ылларынан түргөн хостук технологияны терде хатык бит. Олуш шугай дибатта. Аян тутан чинчиен косы хиттен. Хим бир оттон тоқкар тухалабык кихит, ортухата харбык кихиден батта. Аңанар ибык кихиден күннете. Эти
лабораториялар үлер хамнер була хатти. Бихеха кылгас видео бар хеп. Оны көрүнө хакка, онна көрөчлө битигер көрдөрө олорун бу жаба харыкка бу тугу көрө битиден бахалысты кол бу кайын керек күндүккерлегелер. Bu mikrofonu lama kapsitor bahas. Компонент. Ага. Так, он для разряда костюмета. Вот бу булланы зарядты турабыт, ха? Это установка вот эмблем не вид процесска. Заряд бар турар. Образец була бу вакуумная камера хаджар. Это пластик. Аны пластик бутер буллагана улахан электрический разряд итабыт. Бу конденсатордан батареяны әрәттән баран. Бу балар әрәттәннән бураннар тик күчкә саяллар. Ите бик бүтән. Пластик бүтән. Онны ол кенттен кини буллагана пластиктан турбостратный графен булыр. Николай. Әниме кәпсә. Атын бу Микрофон. Установка иккис итерация турады прототипа. Блин уже атамнык бу блин коддаха ручной дигиттеражы техниканы батама турдаха конденсаторны блоктар иттерелдер. Аны бу эшен орсаны чапен куды вакуумный камера хигер кварцовый трубка бар. Аны ол хигер материаллары кутамранна разрядты ул конденсаторны блоктары. Бу уланы бастыкы прототип установканы хамыя хаҗавыт. Раки банкалардагы конденсатор ёмкая кыра. Аны мощная хинкра болар. Это бу берекадан калюпити куды гол технология, это методиканы быстрый джоулев нагревтены. Она бастыка ол турбостратный графен ден, графен содержащий порошок, бу монтана бу установка. Де. Ага, көрөн эргәбиттәре була, хәтта метод туган капсир була, кадите. Вот бу билбет рахта ичәҗәк көрдәне. Вот эти колобрат вақтары, эти ду көрә битү инде колор бу харан капсир була. Эти тине хаттан лагаты, хатта лагаты. Вот эти эпитем курдук бу конденсаторный батареялар микрофон. Эти эпитем курдук эти сүрүнә, эти конденсаторный батарея хәтер. Эти конденсаторга энергия хомуллар. Он бидде разряд берер. Күчкә монда эти тох короткое замыкание чалган хайрын курдук. Вот. Чалган хайрын курдук түрген байты кемиске байты кысылтар 300 градуска дери. Ол время боллагана маннык углерод боллана хайыр эти пластикка hem bir маннык аморфный углерод формада хәп. Кене боллагана маннык туголар ер. Фазовое состояние толар ер. Маннык канам боллана кене успейдан болана графит болан қалбат. Олихим болан мәне ол графен листер мандык сытан кирен баралар. Ол билети процесс мандык кепсәтә поэтапно. Оны канан кини биле успейдан графит болбакка, турбостратный графен бетин ол бастыкы бол состояниятынан калан калар. Бияга итегел бе суругунан. Графен синтетический боллагана полное расщепление распад касвету хары болары, онна ки организмгар кирдеган өтө кухаганын ороруй микропласт курдук жайылак тоден кыйпыттар. Менеме бәем графеннан жиректен хадибутум. Онны боллана статьяна ахпып бар. Би хөблән сир шашлык бутгар графен кытта бар. Углерод би болланы бу олоқпут углеродтан турадды. Сир планетен олоқпут углеродка олоқталар.
Оны уйроды химир этикетте хирбитигер химир кисер графен. Кеблок дуар жайбат куханнык. Атак уйроды нана трубка дем бар. Ол хун синдигес ол уже херахта нуройдага. Кихикилет каларын теханер. Ол нана трубка ден херахта графен бәтинен болана хох. Атак графенден все просто дигеттаха бара борстахында хебилатте. Маны хурида хана хол халлар батта. Ите элбахпай графен слоя ман осту кумака халар. Онтон бил слой Аллах битна ол как раз графеннен болар. Бир харахарында аспет. Хараханда борстахында сол бил маны хури бутун графенновый тохтор халран. Стенени халран. Ini бәйтен графентон турар. Графит боланы графен листеретте маны билинилер бидинчиктер маны кубу кудук. Алажалар маны сахала кудук болар. Аны бил тус боллахана олар графеннен болар. Тугар. Ja. Өсбир идегер бит графеновые очкиден угуян атылылар гипоаллергенный лечебный ден. Очотугар бу графен амтир свойства булакты дебиттер. Ол таска куталлар дебитер апараватыгар. Апараватыр куталар. Апараватыр куталлар. Догорготен берелер. Отол апараватым тәп булды. Бу ачыкы үесен угадан берер булды. Да? Атыгы бардын ден реклама. Маркетинговый. Овка. Албас нимада болды. Тиген арыланнын де. Жодоготтор эттигит то дем боларда. Оны колура караккан эм тилдер еген жер жүрем тәп, да? Батта. Апараватын бөгөргөтен берелдер. Бул бу кахаредакка да. Ол багас этисеп. Так ол Дадыр харакат толар. харакавас. Линзадан тохан булат. Хеп онотон эги патент бул бекетин билебит. Та төт патент нахпата. Эти патент уны кепсери болар. Микрофон хока. Тон беги боллана хаме бастан ти манны костюмде ти биле прототип бастыгы прототип бут, эти кракай установка. Он такой битнан бастан патент бут. Бу көрөбүт да. Ага, бугуджер. Бастыгы патент. Эти болла биле именно установка бутын патент бут. Эти быстрый джоулев нагрев тен методынан графен содержащий продукт улабыттен. Патент пластиктан, полимерный материалlardan. Это пластиктер болбодак опсайнан полимерный материалlardan. Ага, бу басты патент. Иккис патент болан бәйті уже тох способ. Бу боланы үхіс патент келле. Бу үхіс келле. Это иккис патент болан тох уже изобретение, способ синтеза ден. То есть были букалля, способ синтеза вот этих вот продуктов из полимерных материалов. Man такая бутерити вот быстрый джолев нагрев тен именно были тох беги ол хайсханы маннык Россияга закрепляет да под бебит апытнан деби курдук. Он бегибилер битнен бу мгновенный джолев нагрев, эти джолев нагрев тен графенларга Россияки им даже там. Угуй канетте салгы кепстек бит бу документ патент жагырмет токтолжак бут анан бирге олуңда готтор ярың сур ярык. Көйдү көрәшләр бит бейли бит төмөктөр төһмәгә сагаланна бүгүн графен тухунан беги кепсәтә олор бут онан ден тиргир этилак идилак болар гатария сурьял жакатын сөп студия гарьер буллакатна этикал гастролипене баттыгы орденика тагыс 9 сәттә сургунан этикатын агыс 9 2 сүрбәк 12 ден макс хирига беги технәриләре тидәре Гыла олар бот графен ден углерод атомын улар титеттан ылылыбыт материал болар дене хека катламыт этетебит бу кеhe күннәге ологор туханыгы күскә кирәре кирде де ден кеһетен сөп буллага да доготтар. Да каракаралан киренер. Ага. Де патемутер токтур буллакка. Бу биһиги иккеспетин көрдөбөт способ синтеза дети фатта. Үфиспетин көрдөр юкка. Я букалля ди. Бу сугырелик. Ари чоролор була. Та үхүс тох бола тох биги лаборатория бу манан режерктамат. Оксид графена денене менеджерктанабыт. Антон кин тохтар аэрогель оңорон тахарабыт, оны суперконденсаторга тухага ыйтабыт. Аны боллагана ти мен товарым он коллегам ти Евсей Захар Иванович он жарыктанар. Оны киндер бити аэрогель оңор буттарын биги мандык эмети быстрый жолев нагревнан кайбыт. Мандык
эми течалган курдук сайыбыт. Оччондан болланы кини мандык поралар элбен берер. О поротел бетагына суперконденсаторга уктакпытына мандык электролиты хиджи кирер. Үчөйдик хиджи кирер, онун бола кини туга ёмка хылатын берер. То есть тек күйрен берер дих. Бурсы дигетек. Ити үстүнчө. Үстүнчө градуска дейри. Градуска дейри. Ага. Ити ер боллаган холура ити турбат, тепетин курду чалган курду. Бидде ласкында үстүнчөн хайда битте деп. Ага. Оны төһөннүм кини улух миллисекундинен тух процесс бар буллады. Ол хин түргенник хаябытын хин кини онук же түргенник сойор. Ол хин түргенник сойбутун кенттен кини именно турбостратный графен болгон халар. Успейдан ол графен атомдары маны графит болбаттар. Графит болгон халбат. Онук калан калалар. Тоңон калар кудуктар би состояние. Онук мәне саталар. Барын эпетин Россияга улаханды ким досалык дебитинди. Мен билер бинен, ата бихи билер битнен, бу хайысханнан, джоулев нагревынан, именно турбостратный графен, графеновый материаллары ылбаттар. Толи хим бу патент. Олихим били патенттары болот. Ага. Даяга тайбы кетен көмүшкүр. Отта курдук документине бихене дет. Ото бу мандык патентлар бихи билер битнен бик күнә жал болбадак. Отта. Ох бу. Мен байдым документни бериң дебеккен. Ini baharsa töhe устуктук барары. Адак кетилдери бахараллары. Ада бастан туран тугорон орон көдөрүктак болланды. Бастан туран тибиги бу Николай Петигер дерете бастан ти прототип оңор бупут. Эти бастакы кыракы установка бут. Он такой бутун орон баран, ал тон таксыбыт материал бутун чинчиен баран. Манны күлөлире биттен баран уже патент хурен кирен бар бупут. Он патенга бюрократиятын халбах. Документ беот олорогон, хайыгын, он өсі білі перевеккалилер, улахан тип патентный туққа ведомствоға. Онымен ол күйтеқын нады, хайықын нады. Потом манны курдукти, Данил Валерьевич, студиондар гыты, қолыбыран оран тахарбыт, аят ұталдыр мандык, витихилер мандык, документенері, әхиқатты мен олахан сетихи олар боллағады. Бияға, надалақ, патент әбәхет очо путуал кирер, мандык статья тақсып, ақсана, қанды құрналығы тақсыбыты бар тағылдар, дебітер үчеттінер. Бәйбіт оқпы побатақ, дебі побатақ Москваттан, федеральный министерствоны иддиш. Университет бачча статьяны тағарықта, бачча патент ылық тақыт ылайы ден. Оның бияғын тоқпалар. Әбәйін әстәқ біле ұлдық болар, бұл патент оңыран тағарып бұд. Оны тетәрі сияғы олақынды қылсылықтары түніме тоқ болды. Сағалатчылар күрді. Сағалатчы бол бұғытынан бұл, әдер олықтар, мәнгі жалары істерге көрген астық. Оннық. Тұғы қайыр болақ қади, төтет дебітті, күнне олыққа кырлан керен әрде дебітті. Бұн негер көрәтші пебіді ететігер ачық аппараватыр тоқтағаты бұд. Барын те солға келдерге полардың көрәтші дейіп бұда. Qahan qolubra kinne qolu. Ösü tuqa qolubra kilde du. İyi tuqa qolubran edin. Ата фильтрдерге ген, ди, Данил Валерьевич туганаллар. Подошваларга ген. Кроссовка тилегер эбеллер өрхулс платын ден. Бу истер наушник битер эбеллер ле хамсыр динамигеме өрхулс платын ден. Он мен билер бенен анга телефон смартфондарга бу идибетин ден кандигер графеновый тохтактар. Били теплат вот соютар. Баны питин көрдүк. Хойдар тох теплат темалар. То есть он уже бар. Ох бутер каргалан кирен хер. Атак ол графеновый экран улхан экрандар эме лаборатория балдар, атыгы таксаликтер. Графеновый экрандар эме оңор буттар лабораторияны. Он тараттыкынан баран бу устук технология кырата 15 жыл 15 юрбахыл кенне бидде уже тохтасыр. Кен эйга тасыр. Хеми бреме надо. Булда белем болбат. Оны була байдым инде туттуң дебеккем болот. Барда холобра бреме кайыр боллагы. Акастан надо бетин надо. Поитки бар. Хоргунан калбит патентный продукт улахан производствога рыночна немен ала кайдак кас эквивалентынан атыланар болары, оны қас сыналақ болары, атыланар болағына тоқ лицензия көрдібіленәрі дейін ұйталар бұл разы ғырнақ кегейтер болақ. Ата бігеге бұл патемі болағына бір университет атынан барар. Олы менінті бұл проғы болағына үшедік етеркіғам соқ. Оны тоқ текпін әуеттін.
Тоқтан ол патент тұхынан білер жонтан етер ордық болу дегенігін. Боллағына тегін бір университет тұхығар қаян патент ордық бұттер. Оны университет уже бәйті бағарар. Отын еген терек гектарын әпті? Терек гектарын сөп, бейхеқі бұл ғатыртата Роснаналар кәлі әжібіттірі. Оны кәпсәбіп бітін кенттен боллағына интерерге әбіттірі. Оны халғы манны көлі бара тұрар, кәпсәті әжібіт. Өп, Айсентін итабыттебіттер. Қанны үйремметей осколата, университета, кандидатскайын темата, тугу әтеті етчакка. Аңғанын ғансар гәбіттер бұлақ көрәшілер бітті. Ада бәйім хұнтартан хәджібін. Үхіс нөмірді осколаны начальный кластер үхіс нөмірді оскола бітер бітем. Лицей, Сунтарский политехнический лицей, Кыжылка мисмеделінің бітер бітем. Антон бакалавриат, магистратура, аспирантура тепетем курдық хифуга, аспытым физико-технический институтка. Ондай темете преподавательдер быт егін учетылар быт наға шөйдер, оборудованиялар быт егін современныйдер, барытын оны чинчен көріққа сөп. Онда мен бәйім руководитель бұнақтықпын барым, Неустров Ефим Петровиче. Кене мейген бола те магистратураттан, хетен хыджан дебі күрдік науканы бартын көддір біте. Наука устуа хайдаган анук маннык. Ефим Петровичке мен мақтанабын. Онтан кандидатскайым болла эти ата болана тохтен. Синтез исследования тонких углеродных пленок, полученных методом плазменного осаждения и последующей термообработки ден. Болла ата боллаган эти Худрукту бахарен белдаққа. Худрукту бахаратым худрукту. Маннык аморфный пленка ден бар хеп. Кене болла оту да тугуда иппат маннык диэлектрикте. Оны болланы бихиге сылтамы поламынық чарас пленка ғырабыд. Төхінен чарас болыр, отчоннан үшөйдік оту ұйтар дебік күрдік. Оны арас тұғынылар. Оны как раз таки тұқ текпін барым. Те аморфный ди. Ол етінен тоққыдан эти независимо от американцев бихиге те мета как быстрый жолев на грефте. Эти кандидатская иманнык хайчинчи яджым боллағана арай чақшити бөхтөн чоқтон интернет күске байтык хылыттаққа графеновый бар материал болуын хеп студент оқуйда апыт. Антон литература үйреті хаджын как раз эти райстер боллағана, эти университет райстер хаджыр тухтар ученыйдер боллағана мгновенный Джолев нагревтен метод абиттерін білбеппет. Оны бихиге ол методы олан бұр Россия сайындарын кейрен барды бұд. Оны бәйбет маннык тухт атынларда ақпыт. Олин бихене темета под быстрый день. Мгновенный бобатах быстрый. Маннык краток өрхоус. Кендер микросекунды, бихене миллисекунды. Миллисекунды до секунд. Мало маннык кып краток ухун хоус болыр. Вот он нуканан біз. Өкөнде хегер бұд жағат тен, да? Атаха, бихене наоборот маннык ухунун нехен үшөй хоус ете тақы ұпығлақтен бихеге дакаста ұппыт. Улахан уркате терес бар болды, қайсыға бұдды? Атати тоннукта дейк қой паха. Оны чака туға тейін әтейді, туғысы бөлейін әтейді. Атой чаттарға бағары методы сыллақ сұрықтақ болу қанада инсана бар. Бір маннык осколаттан өріне әджан бір оскола өріне әджан маннык кеге бәйтін қайыр ба формируйдур болады. Маннык формируйдан баран маннык үйераққа кейрен баран үшуелдік. Ота ол үйераққа да әджан студентің әджан маннык кеге бәйтін болуңықтақ. Кеге бәйтін қайсықатын болуңықтақ. Механа бар қаннык үйераққа да келбеккенен туға хоқ важная хоқ. Хен бір кеге болуғана ол үйеріне әджан туға бәйтін қайсықатын болар де. Оны бәйім оны етебеттен бағары әметі фытыйға физико-технический институтқа әмек әлең ден бағары әметі. Оны бейге бұл коллегалар бұтын кітары дакастаты бұд, дейханы бұн. Бейге бұл сақа сет бітегер Россия регионларғар наука мирового уровня хайда тұрыр де. Олеген Москваға еген баран, таз дөйдіға баран үйерінер еген тоққой болана ханны күсептақ болбатақ деп күрдік. Манны бәйбет хифуға болана кейрен бәйбет сайдан қаян мандык улхан наука кейрек қасып. Үшөй специалист болуқ. Олыс жүгей. Бейеқі көрәтші бүкі төр студияға
Кине ханаты истек кайын. Арен кәлбеттер. Доктор Сахарадис ботта болды. Алло, төге хәннән. Алло, төке хәннән. Төге хәннән. Бирге тагыстыгы дистәбит. Ага. Мен бапуро маннык. Алло. Ит, исталар. Алло, бапуро маннык мені Катастан Ревен Николай Петрович дирмес. Бұл графеновая технологияны Россияға Норватқа естівотер тұтту қаннык халаларға бары аталы ұсты космонавтикаға бар болу. Отан чисто Норватқа естівотер. Өп, мақтал. Оны біге қақа деген туақ перспектива бары. Өп, мақтал. Чукуска қатағаттан әден кәлін италылар. Оридоққа. Так, сельскохозяйственный. Қағайстыватығыр дейті. Народ Народ қағайстыватығыр. Данил Валерьевич, тоқте, қайыққа. Билигин эпидем курдук технология ханга хайденер арылып аттыгынан баран 2-нче тылакка графин аралынагады. Онтон жинчен хаян бу хүрба 6 жыл бит енгеллибит. Улаханнык кеңик тутулу бул добавка кудук тутулар. Ал тутууга, хол тутууга рин хахайригер пока он кирелик бейха. Ол киредде. Тарашиди дүнен эдде. Тох билигин Кытай бастанер идөтүнен. Графина бардыгар эвеллер, өйдө мас электромобильлерге, ин бардыгар телефонларга, бардыгар графин эвен кандары киллерен кыбытан текиннер бастанерлер. Американы даже хитанерлер дехмесеп. Но Россияга маннык промышленный тамнах технология билигин бам ханада хокпалах. Төрөзө тоққаны тоғылмағанды тәнейбен. Антон химир элбахтин Чинада. Жылыңда пәккін, білейін барда хүлбекке ғыла болыр арылуыда. Оны химир әвәт сертификация, госстандартка барда әпеттіқта. Жылыңда пәккін қанадағаны. Оның химир вопрос. Ете қолбыр хаңы әм орын тағаран әме ұтытча барды. Әм айылар, ол қахан аптекаты ғырқсырдылы ұтытча ғыла әдді. Бігені мен оны күрдік. Ол қахан бар топар бір әбеткені Чина астаны бидді. Табылдары бола. Онын бұтан жела. Яманнык ылыңдағаны хасын уже графеннақ атылағын дем болбадақ. Очетгір әмке қолыр болаққана сө ағысылық бүйде бүт. Тон тәңге болағына. Сөп тоқтені идегіл бетіп, дұра болырым. Бұл графен материалы бұғыр көтір өттің кәпсәтегет, онтын кеге қамет ұғалыр де біттерді. Анион тахарын туғыр сығыр біттерді. Тебе ғыр көтір де бітті бітті. Онтан оны графияны тоқ әмі адресінай доставка ден бар медицинаға. Ол тоқ графиян манны кіркі еттіктері әмке сұстан барандар әм молекуларын адреска тиредеттен сәптеме әдеттен өріп бітірер атты. Онтан бия лаборатория бітеме углеродной точки ден теманы деректаныр. Ол қолыбыра ең раз ұрылыр әм тирге туғанылдар тоқ материал. Ол мен нана графен кара размердах манык точка ден уйродан тохтем болар точка ден болар ба. Оны ме бияха 2 кандидатская диссертация көмискенне детемага ол именно тохтен биомедицина сыганнахтен. То есть ол графен бир тулар үрите болар. Я устуҗом бутык тыкылгастык сәргә якка, оты кыратаган арда. Николай, бәягын 10 сылнан кайда көрөгөни? Тон бұл аспирантура верна жауын, оны табыланана 3 сылынан кандидатская бун көміскәрігінен, 3 сылынан. Кандидатская ол тұрбасардың графеннің көміскүйбін. Онна халқы ол кәйттен әмен науканан, отсайынан бұл наука сколатын хайынлары кадар шөлдер бұланна жауын. Сақы әрігі? Тон Россиядынан, таға қайрынан именно бәйіткем наука сколатын хайынлары гайын. Онын бір бұланна жауын. Оттан бұл графияны қолыбыра олыққы килдерерге қолыбыран орду қайыттын көрüyün әтәйді. Бүгін әлбақ өрді тариды бұд. Кемері қолға дейір, кемері тячекіға дейір. Главный қайыз қалыр әмеғанавар бастан тұран ол тоқтары бетонлары, асфальттары күстен ғыраған, онда бұл өсі бір перспективны өтті етіға электроника варын әтей күді. Ол әкке қайыз қалыр меғанаварын барыға. Электроника де қолыр кем болды айды. Қолыр тоққа көріған. Қолыр
транзистордарын урухап те кудук араханы полупроводниковый материал полупроводниктерин урухап ол графеновый материалтан. Бәң хасталактарга эбитер холора бу юракка то бу ел юрактарын битерем манча бу туттар сахар жар ычаттар көрөлдөр болуп бар төрөп биттер көрөлдөр болуп туга теңже белеңеди. Бәң холо боргунан. Абутуриентлерге я. Тон шөйдүк эрнектерин ада физиканы хаянда туттарыктарын ада. Атан кандай керектерин ада физиканын үксүн кайыкын ада. Онна самый главное тон баганалары. Канна барылдарынан олунан тон күскө жертанларын кына. Тон онны барылан көрөханада арахны кайыскалагга. Онна хим бир булу хаят яны бән идеган. Физикаттан холобура устук предмет болду деп атта. Эмеде холор жахалдар да жон бар. Инеттен эппепете холор ки худругутук Айылга юрага булды. айылга юра болду деп атта. Инде холобура Айылга конун юрага. тугу бахареңете. Там вопрос идет айылга. Физика холобура устук предмет болбадак болду да. Бир өттүн көрдөх, бир өттүн устук болду. И худругутулна дөдө качып чеки. Тон мехнар устук предмет яны. Айылга конун точнук берди. Илездар системда. Жат утун туганы туханан дия кади, эпиге такыпча. Тугусы белеңете. Белемете жена абитуриентлерге каннык вузга каннык программаны талбыттарыгар кирендиригер. Онто билеген бу кинерге гаяк премия калды курдук. Олуни басты күнүгө денелер адери оскола выпускниктары еге талыктактыр. Оген мен ханабар билеген кинер университеттер сайттарын көрөннөр, арияннар, программа таланнар, каннык еге талбыттарын халгы бадемнененнер абахардыктарынады. Онта бесин хүббежигер кетебит. Гостуганнги быйлгыттан, былырыңыттан хай бакки бире заявление. Бейте көжүстө, оны удобный гостуганнги олихин абитуриенттерге гостугатын активируйда, оны туттарсаңгытыгар беятигар септак неманы булаң ден. Үсті түгенен туханын кыратыга темері мен бұл Котугулу федеральный университетке быйыл 15 саңа программалар турар. Ол курдук буланы институт естественных наук деңе картография, геоинформатика ден олахаңа специальность. Онна инженерно-технический институтка технологические машины и оборудование ден эмихаңа специальность арылдар. Онна бұл быйыл кулбур институт зарубежной филологии и регионоведения ден институтка педагогическое образование, китайский и английский язык ден, эти ханга сетевой программарла. Сетевой был на Благовещенский государственный педагогический университет, который сетевой бир программа договор тегерсен арияннар, элбэх бюджет месяца көрүлүнне. Онтон онта ханан эттекка үстехетте программага магистратура программа тарылданырыр. Ол курдук математическая основа искусственного интеллекта ден, математика и информатика институтыгар. Он сахатылын якын институтыгар болдағана филология, компьютерная лингвистика тюркских и монгольских языков. Он на бейте научная школа арылыбыта терелинне. Нина Васильевна Малышева халайытынан олорго ми абитуриенттер киректери. Мақтана бут, онон жа тустак жон оголор төрөпүттер эти сүбени тус көтөгөр туханар кетигер, уноттон университет сайтыгар кирен сихили көрөгүтүгөр дейтерини диен аңарабыт. Вот эти север диен бытты лаборатория да хаппытта. Сөп. Инноттон иннегесе токсыдла ахруктакты. Эти графенден үлелергеттен биддестер болду да, эбитер. Өсөл бага болду. Ото графенден болла биле токтив курдук. База курдук основа болла ди. Бихи болла онтон суперконденсатор денен робот. Не болла те как раз бихи биле Арктикага бусага серигер надалах тох эттиктек кахып. Кинини болланы тибиле кыгынтымныларга те стартер курдук туханы кахып. Арктикага боллаган эме туханы кахып түрген байтык мандык энергия берер. Онун уже түргенlik итиллер. Анан түргөмат күлөлөр. Оны деградациялабат. Өсө бир хайска өттен болана БПЛАларга болор. Бей полимердери болот графенден эме модификациялыбыт. Онна болланы тибиле
противообледенительное покрытие, где курдук оңоробут, проводящее покрытие. Антон өссе беги хайсхабыт он элбэх өссе. Баратын капсиятакка инде учур болуқпут. Эти важный авторитет. Хөп онотон түмүк хана көрдүк ти. Каз би дибавдиттен берекка. Бүгүн оттон бу бир улахан сетихи туһунан көрдөрдүк капсиятыбыт. Онон көрөшлөр бит улуһун десерге бик көп боло. Бу жа Россияга улаханлык ылса илик хайысканы биһиги бу үтчаттар бут жокускай куракка хайда курдук аян тутан тахаран патыннабыттарын бүгүнө хияка кепсәтләр даттылар. Оттон биреме көрдөрөгө боллабыт да. Ага. Эти күйтебе кәтәһәбит дип, онан жа бу графен тухата өсө даганы бәйтин көрдөрөн хияка. Онан жа Данил Валерьевич түгөнө туханан тугат яңсырды теңгәтәй, онун түмүкана. Онтон физика гетегер лид кийбетинен теме оголорго тоян темете физикаттан куттаныма. Айлыган үйрәтер предмет болгады. То есть толулар гене бартын биллахатына үчүгей жан болова такат оголор терапевттер ябахлан көмө болокут. Тон хакабитрин хайнрахпа. Оголор ден тоян тамарым. Интересте хуллаты өскүрү. Эги хайс. Отомой хен келинге бремага физиканы тутрачын элбебет. Элбеден күдебит. Оксан элбигданы тутрачасан тогора. Элбебет школага тогора туттарын ден агитация үле батту, кайдакту диби курдук. Ода школаларга түрле үлебит. Ону тутрачылы балар кынан баран тох хорохтар хору баралар. Хорохтар атын кайсыкны талалар. Тохат бах. Он камбардакна причинет бах. Жа Николай. Теми хана көрдү туга теңеде. Тон ами андык же Данил Валерьевич петен физика университети ханада. Атимарын петен куды гырахан, Алла илхан университет, но олганан баран бир университети хан хеп бундиха. Осколаин андык базаны берелер. Онна агитациялы ханада или тохта физиканы тутарларын кана. Отто ого көрөн карага умаяр боллады батта. Интерес келен надо. Би көрөн өчүгө бит мандал сыппын хаптен батта. Инне холбура айсын туга теңете. Оголорго түрле хату оголор келен баралдар ду. Келен баралдар. Экскурсиялар деген, оны бу лабораторияда халлардан студенттер келен бихи практика халлар, дипломнедерин сурыялар. Бары пока что тойгун хэнага защиталылар. Тече быйыл бар улари болбатын ден аналахпын. Ан атол студенттер теппетим курдук келелер, бихиха те сотрудник болалар. Ну, колалах. Эсе бу хана сотрудниктардакпыт эмес студенттер этилер, дипломдерин бихиха комиссия. Оны бу бихиха үлели хеджалар. Анан биле молодые кадры привлекаем деп курдук хайдан үлени хебит. Сотрудниктер улата бихиха үлели ки хамнаста хулет. Хамнаста хулет ким доча Николай. Рубек Элтон хамнаста хулет. Хам интерес хекап сәбәп булыр бит. Антон студентлар элбах калар. Хасын коловыр экке практикант коллектив. Студентлар эме. Кинедер коловыр лаборатория туттарга хаптар görüyor. Производственные практикалар болларны бих коллектив. Оны элбах студент калена. Оны халалар өсө. Өсө магистратура вернә жер студент нахпыт ул кине медалир. Би лабораториядыр. Жебет олушуге. Утхандык бар үле хыналыныктак булды бутта. Хөп Илезерик семде жа өсө биде бир-2 тылынан. Бир-2 тылын тәккә мен ханатакпына каз бирде эдерчат халгы үрдүк береккә талыгыктак бу ханатакка кулыр булган прогноз этеринен ортанал береккә эмежон барта барар курдук. Бу билген 9 тәкәнне баралар, 11 тәкәнне баралар. Ол мен хака олорун баалыста егеда талаңыт үрдүк береккә талыгын ден. Билек бар. Оны бу Котогулудинге федеральный университетке элбак пай программа бар. Бу графентан хагалан туризм да бар, культурология, юриспруденция, экономика, математика, урос раз элбак. Ген Котогулудинге федеральный университетке каннык бары келбеккетигер талбык кытыгар, кирек кытын, вернек кытын, онна мотивация кытын, халгы хайындары кытыгар. Хөп мактал. Бүгүнгү бири курдук сетеле агачаттар бутун көрдөрөн инден көрөчүбүт этитинен. Бүгүнгү бири түмүктө конон мактанабыт. Бүгүн келеңет бу
улаханар егит хитихигит туһунан кепсәбеге тердап быкытыгар, онуттан биреме көрдөлү, онуттан бу сахабы сиргер мана ян тудан тахарбыттара диен кен тутта кепсә хып болла. Бытта. Онан жамактанабыт хитихилак аймнилах юләне, юләгы багарабыт. Күндү көрәшә бит этәңге булып кершөк дип.